pamelena pencumira saporana tretan porot kauleng ijung salalo petak langkong kali dari jabun nyoon cekor pelotan acara kerak topatol bu rebet kopi ning kemantan juga dinto ampon cede tengara iya toreng cepon malam kening matore mabet aki Sorore bosle parompong deje kalarena maipe na madabas pong badareng borot marina tikai tinale eti na Terima kesana kakak kesana jagung tombo ekoro jagung tombo ka ekoro Pengkir di makang suti di sana tika senajan jauh bulan ora areng burun senajan jauh gak lagi bulan ora arulai sepiru maekoro dua lek maekoro Talangkong seborang Effendi Putra sesasus sama nakar jebole nih murek korki berkati sekalangkong ekoro ale senso mangana le ngalak kain mae tetia ngalak kain mae tetia
Ben bula sekati sana tretan purun montak praten mula Paleman ring sulur montak praten mula Paleman Mon sepiru daun beletak, daun beletak, minyak nak kempeng malate, mon minyak le, kempeng malate reng berangga purut. Ngapain? Cihin lah. Senajan jauh tika dari mata, senajan jauh tika dari mata, tapi semak dalam hati. Soro lepas paropong de jale kelarena mae pena le mata bes pong pada beda Mon marena etina Mon marena seetina areng purun Abid bulan seta aja mo cangkir morong lencang deje cangkir morong lencang deje abid bulan seta ketemu rek purun rasa kerong pada beda rasa kerong pun pada beda ponyang sang tangale kelarena se ponyang sang kelarena tombu lorong aduh nape segala bosang nak johan aduh
nape kala bosan sebenarnya eka bolong ya nak boleh wang lewong madangi jengate gantian bila jauh bulan nurong bila jauh kah bulan nurong cukup tak juli sangali sadalokun tak langkung nunce orani kapora palutan ninya penang bilele toronan saporana taretan yang sebede ko anje maju nimang kancang bule anak mantan naon laon eker mangga seron toronan bersa akina jengat palotan ete mangga kala launan ngesa akina anakku mantan sarore pas marompong daja montarnya nageng atas pancilan mada apa samang kena bong ki bade mon potra nagang sudi aniko atas jeren palatana bengkira jalan dan pana esororeb komentar makene numpak jereng iya toriring sepona manika padeng abeng nganak benang setoronan semersa dengan palotan mayu temang edina galak launan mak lesa niata anak kau mantan sekoranca era gerak topatol bu ere belas kopi
Ya ca oca cerena ponde tengara Papa embu ya tore abes aki Sebena maetoronan Bulakoni kebailetan Mayu temang edina ala launan Pola kene keberekare Dari mana di todin palotan Sarka jeka singalatarnya Du edima di menjadi nakomantan Lamun bede tuli dena Serga jaga sing anak minyak saebangku sega jogeran pancen beda atoren tu di dena takok kulaku tika pas kepikiran Pangkok leh sekacokeran Semenduka panalan Sengatika aku lakukan sedih sekapikiran Dekik monte dengan tika Pas amin pe olah Karojok le rancan malade Pulang koning le kebaile tale Lakar cocok lagi Allah jana kakek Ola kenikam sedih aniko keberekaren Nape jangan Senape rami Malah jangan lain Yang mati nak tentote Nape titian terkan sudi Semangkan lu nape berni Pakai adik yang kentau le Di atanya abete Ngalak pula minat telote Monau tengele ngatakan Bila apa mungkin Kona tanya bete Pas pabareng kang sudi Laban ketopak bang lober Talangkong sabora na Nika kemantan nika budu bapan kapi nika Kemantan si belu nika Bapan kutu entar kapi ke anan Pona bapan emaan entar Karena budu bapan kemantan entarin Pon senika saus Iya berarti pada sering benih Nabi apa? Benih Nabi Isa. Taring kalau benih tompang isi lebar. Dun telima keng banci lena kalarena maka kernyilam magang sudi
makin si aja mah menarena lagi kok pun malam Name Bandung Pancirana besar kanjeng Sepandengnya cacaki Nape tade makin aja masih nape bedeng Mana pancena tade kang Sudi Tuli pas kocaki Mon sebanda serancak na kopi Mon sarkaje mae bonalar Pancen tade aja ma pas kocaki Mana pancen bede ya toren di bekaloa Relotena ampun bangku Gula pasir metongkola Mun petekna nikah ampun teku Abah masir marena mak sengojola Panasilan le sedau latang Persa kopi le mon kacang atas Mon aja ma Pak Sudi ampun la deteng Asa ongku samangkin maniata Mon tagetik Jadi merkote Kapelar bidari Kantong buat Tak kacik kacik tuh Dengan mahamure Mantanang lain Di otang ocak dari bedek kocaki Di niat maulah Nabi Yogawa. Kalau beres selamat, penonton jalan abah. Pengapora teretan sedejah dan kau le bakal sudi laki kelaban cibini nekat diming ngocak komboy nekesake melolo jadi ngocak sudi dia nak korban selamat nanjang umur kening kebareng ngeson kemudian moncak kenong Pak Jeren penempat udah tengah kenjaran abah macir dari Jabun di Semalang makin dengan ponesa sudi hitung tak di otang ngocak kalah dua tak di otang ngocak kumpoi telok bon setretanan tak ajat makin selamatan semoga kalabenan lah mentar paring beres selamat dan umur sekeluarga mentar paring beres kapi ben sapol kompol akan to mentar pada beres selamat dan umur antara sesepuh antara semuda mentermat selamat kapi dan kalau mau ngajang jalan kemantan saya belu kutepang pang lubur kesedal betek ya coy lah oleh semarangan nyari kode tak orang
Situ aja. Situ aja jalan aja. Ayo. Ya. Eman-eman mayut ngecung Kalarena kekeranyang sangale se kekeranyang sang pelarena se kacunaka pelarena rente rati se kacunaka Panaren anak-anak porong Reng serat tine kapon sang Iya Lantaran asing ada tiga Lantaran reng serati Eng ada tiga Naman panca tengah malam Nyebang lorong terkakot taring burut Senajan sekejap Ongku bula senang Kesoon bula detika Bula detika Pangeran le 7 ekor selai bila turun masa kemparan bila turun masa kemparan reng Teguk sampai teguk Dumak tau masang lantaran ring sedih Ala-ala-re Ma'ala-lan corna Tekar gulung kelama arek sepo Tekar gulung kelama arek purun Monore kare Tangale ocak talo corna Lamun burung pas berama areng sepo Bila burung pas berama ayana Ampun Joko Kecungan berlebih salah talangkong dan kaulah
sapa arana enak kacong cengkir manis kula bentong sari teh enak yuk sila kacong ponala kona mayu maren mole mi pola bede salalau pada nyon sabar sebanyak karena lagu ki ngalia ke daerah Jabun Cemkopo Poko Apa? Bocah Cemkopo. lagu ngalia ke daerah Cempoko Moina keluar mi pola beri kesalahan kelewatan minta sabar sebanyak lebar kenting request dari bapak tuan rumah pesisir Gunung Sari. Kesoon Deka Roni Shooting Production terjuganan Chris Malia Musik Seambon adukung pagelaran sinar budaya dari siang sampai malam manggen nyon sebora setak terbatas Deka warga Burut mi pola berkurang lebihnya dan kala atas nama Bekel pimpinan keluarga besar sinar budaya Abah Basir nyon sebora sebanyak sampai ngampar tekarya dana masa dikata ngerti nape angin mono makan jul ke tengah nape kaja nape main ake jenah dekaroma kota melia sape kaya basa bongki badan masa dikata gelem ngarti Saratir sarotama eta benang kasadina sarapikir saraama iyang ini patengroba kepala lah ngening satos sampai rampa berumbungan kening lang-lang cara sanontok janji ojai kate dungan sarat abe sarotama dek lautan pasar putih turun kita anu karuan le permintaan penggi dulu
ora karuan permintaan dari Pak Enggi Lulu. Cak lecan melihabu ngalak nakal ngalak cemira permintaan dari Pak Enggi Lulu sama ketika tolong sendengar Kamu nenglek nyimbang dedeje takut nama lia sape rasa seneng ngabebule mau ketika sanuntang arte abelek panas are alak beko bebenana ka on sabenala adik lake dilek on sanonto ampun abesa namun panja esa benar kamu nengkak ngalah atale sakit je tak benetika pakun senang rasa rate ngalak pao calak cemira mak kaji buren aduh mak kau le kelak abesa pola bentika lai kebaile buren takut ngalah aranca antar sabah mula-mulena anjir cak kecak nama tangkanca bila boleh dia seagenda enak aku meter melihat tanah malah demi waduh balik kanan jekak meter mon agenda enak pengempong rame satria tangga beli make sana nang kale jagung tomu toroa bahagia atena tika ya ku laku tika toroa sarare bes parampong deje kalarena CEP ada abes pong pada bedeng marena sejelas edina Sinar Budaya berkolaborasi dengan Roni Shooting Production dan juga Chris Malia Musik. Sepiru daun beleta malam taramoneng jatuh tika senyapa Joko misambu lebon sana takot-taka mende besar Somornya de naroma Soro lupa bule tak bisa Saomora eke ngaena Tangkot kemirena Ngalak nangka etale Toron bule posang detika Tapi tika tak kira ngerti ngalak konyi bebenah cete anak nomor 1 maju ke depan nede pasar gila bini aji ala tak ngerti apa tandena aji nareng lake roya takut tak mulia le antar moneng ala anangka ketika mau kengerti ya rasa senang mulai ateria rodang le para ona ekendeng mak bengkir jenden osong Slemangan eka bosang gula pen arena eta bemase ong tua kepada komandan pasukan siap gerak anak nomor 8 goyang dong bersama kale alak nangka etale torok na bule teronya paa ting lata kau dikata ngarte aku tak kepinaku beda koning muana senyapa rasa tanggung kita oning akan nyamana Impang aspal
ya cita temun iya 500 jaminan Ngamatura melihat tanah ngalah paling pancen paling 500 jaminan gak bener tepak reng laki roya bangsa ni kembang boria aja gula namira sekelangkong pak enggi lulu mun pesena tak langkong mangken ten gula palemana Oke, hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah usai dari pandangan Anda bersama. Untuk acara yang selanjutnya, Gebiar Dunia Komedi Sinar Budaya. Ocan sangku tak ada reng niku mangan ki bede ngak bultan komak ya. Aduh. Niser kok enak niser saya alis pasangan tila ojan deh ya. Ali kili kemak repet. Can kok jemak jengajo reng nyan kok celak ojan maki acelaan nyan kok. Tapi itu lagi dek KPSB Mania karena malam hari ini berkat undangan Bapak Sudi kalaben Ibu Sudo Nyonya Sudi nang ke PSB Mania dalam rangka Walimatul Hitan. Selamat sekeni. Mudah-mudahan rezekin tambah lancar, apa boleh dena nyanguin tambah lancar. Pun ngebele. Pola. Terenggi saran nih kena. Ngicung tanya abunya karena nyelamatin Tegal tire. Pilih kecung agen deh. Ndak daja nyari beko. Hah? Osom beko? Mangken dremian ampun lah kebal. Bapak Sudi Akarjo tani nepancen seleko separon tanian separon Tegal. Aniat pancen nyelametin Tegal kena. Tepak salon nyaman, tepak salon tak nyaman, dek kahasan. Melepau entar kasoro beje, mun dipilih lempor aja nyabu. Pinara ingkang sekejo, monggo amreksani pagemaran kulo. Coma malam
tertaretan banyak oleh nagentek gonte seberkah torjuke nanse raja Ekanian Pak Sudi mulai lampak mola malam tiang Pak Sudi pon tekani ata syuting laban ronik laban roni Kang Sudi macam hujan hijau mamuka kaula Pak Sudi lemari kacaren porot mon ngintap Pak Sudi lemari jete mon ngintap mak lemari jete Pak Sudi jelek le arasa melak kaula reng bini padang mata arasa melak padang badaneng mata tak ketep rasana badaneng yate Pak Sudi Ekanian eka saja parlona ganiko belak bermula malam dia Pak Sudi montekani ata anak terbadeem oleh ketebanya Pak Sudi cik bedem jaga utada tak kecak orang akarja apa seket jaga tak gendeng neng akarja sarata setong andi tunya kalaban benda sarata setong andi tunya Pak Sudi benda Pak Sudi ini kok kayak jumpa aja sekelangkong kaula mak sekelangkong lebele sekelangkong reng porot mak sekelangkong atas bebarengan ayo pandang air terjun kecil
setel bisa lho. Kluk. Kok jadi dia malah leben malam mari dinak kali apa. Apa juga nak? Ah, tukang gendeng letter minta sitong. Bapak Judi nang kejeren dekan niat boleh tahun bilen teka ajen malam dia ongguan akar jepang Judi ongguan Bapak Judi pon andi niat made tengah jeren apa masih tak korang etang ke Bapak Suci depan dengar boleh pergi tawaki Pak Suci ki uru apa senang sengaon alawak hitung soropan aman tak kira eman pun masalah sompengan tangkar jenggoran keluare moro pagi kerendengan masalah tak nyaman yubeni masalah sompengan engko eyon jende enak beri ngakan pak apa na bede rawon bede kolopan bede ngalak bereng pak apa rawon sebolo jadi Kalak berkelan diri sana. Mulai ki terak bisa je kena kena. Tekon di otang, kontak lekong. Yang tak ojan mun sudi kena ojan PC di beres kontak langkong beni ojan lek resek di nama kita beri jajan lek kolek beri nasi apa dengan jajan mun apa cetok minta dangdut Bule tak mate kun perak kalengan oleh saja Pak Sudi bule pon gegem boleh dedente tomati kasoran sedele mate Derin seneng ra. Apa gila ngama lampir kena? Derin seneng ra. Kok na kok en? Dema mik kena. Bagi kalau mek tahu siapa beri ni saja. Ada panji mate.
Pak. Mata Pak Ri saya keluar kan. Malain, kayak di kepala Wi mantoh. Oh, dopon nak nih. Mungkin Pak, suruh lawak guru. Mangkok. Oh. So. Singkot tu tak les sudah. Ngomong apa deh Pak? Ngomong apa jo? Lesok. Ojen dia. Pegilai lah Pak. Ya guru ya. Ano apa? Nangkat tau Pak. Sudah kau baik teman. Nala padang lah ketangga. Nalawa kita nyakian apa? Mungkin Pak, guru saya keluar Pak. Siapa cik? Jangan benih Pak Enna cak keluar lah. Malah karuan Pak Enna bang bi kakinya. Tak dijepas omongan. Beres Pak. Mau jaga ring apa jo? Ring. Ada apa kemak susah? Biasa Pak. Jalan kok dari lah Odin. Loh kan ada sebabnya. Kesedihan itu ada sebabnya. Cek derem kan deh ya, cek kabar apa? Cek berita apa? Tidak tahu kok ya Pak. Mantap tak kaki cuma jadi kaki tangan mantap. Iya. Kok susah dia? Gak tahu bininya kok tak kalah mantori ya pun. Gak ada nangis mana deh. Kok susah itu Pak? Apa kalau susah tanggen benar tak bambu? Menggroji Pak, ya alhamdulillah kok jokopan Pak. Terus? Kok susah bungko Pak. Boh, ada apa jom? Batu mati. Ada apa? Ada apa? Hei, Bu Aju mati. enggak matu mati nyang guru. Sedang kurang ajar. Mangkok kau cek ada papan guru Pak, cek saran ke. Jangan ngocok. Ano ke penting kau boleh berak mati tadi yang cerita dulu. Benyalan Pak. Hari je tu dusi nak kanak. Kalau punya dua begini. Oh, Tu dosa kah? mun tuh malu abing ko Pak. Alawa siapa? Alawa Pak Sudah. Mana? Inja bi kakek. Udah mana tak apa. Bok jogopan Pak ya. Beda. Ngicung Pak. Inja. Apa? Aden guru. Begena Pak. Ngicung John karena kita bidang orang seniman. Apa arti seorang seniman mau tak ngicung? Sering bunyi orkes. Oh, Bu. Nyanyi bisa. Nyanyi. Nyanyi. Oh, kakan. Ngicung. Kakan. Nyanyi Madura. Kakan mah nyanyi metu kereman guru kakan. Ngabi sebereng. Bayi jelek kereman Pak. Ibu dari apa? Harap lahir lah muka 6. Gila ngasa Pak. Apa yang ngasa? Nyanyi yuk Pak. Aki terus tembelan terus binya. Iya. Tembelan terus binya. Hmm. Tembelan maji anon. Terus binya aku. Muntah lihat tembelan kan sarang. Mak Sarah lagi Pak. Sokoren Pak. Berempat bayi sokoren. Berempat rezeki ini ke sok. Tin, ada salah menjelak deh. Lupa ya Pak. Kok keluar Pak? Gula ko genam lagi obat tekos ko lain. Sokoren, oleh berempat beri sokoren karena rezeki kita dek sebada Pak. Loh, engkau abi lah John. Nyoon melolo. Alhamdulillah. Mbah. Teha. Deh, hanya lim. Nyoon si kubasa. Oh, bosannya lim. Nyoon apa? Nyoon apa bila tong benar. Ngarek. Jim tandi saper ya Pak. Tandi sapi John. Apa Pak? Saya nggak ada agin Pak. Embuk nerisa. Bu, mak 5. Bentar aja. Iba kimbi.
Cok-cok, enak. Kebal ada kian. Tidak sarap. Ah, si ano, betul. Eta harap deh Pak, kan menineng luar tak apa-apa. Mbak ada apa masih neng taruh? Anu kurang ajar ke matuan ini. Mun teh torkop elong ngecer paling ambui. Terus tembelan minyak. Pen der mah. Ora sih, ya apa tembelan cetak sorok. Biasa grogi Pak omong mimpian. Tuh letak sahabat serajon. Aja nah bahasa boleh jangan kok kreko kemarin. Lah biasa. Kau tak tahu mana bos di mana bos. Oh iya merawa. Joko abos ah. Engkau dintar bungun tan mana berengin. Sekota gila mah bareng naman toh. Sering beni bro, beni bareng, nyamun bareng. Ini mau ngomong, nganta Pak bingobian waduan. Gila pak. Bila boleh Pak. Ini menyengok keluar gandeng gileri lah. Terus pesebnya nyanyi. Nyanyi apa? Cak ngicung mulolong ngicung tembelan tidak ada ngicung menggelar ya Pak. Mak bisa. Menggelar macam dua sopen bisa selamat ngicung tembelan banyak. Banyak. 600. Bapan tanya kibi kok. Telepon oleh berapa kau? Oleh sangat sekat lah. Tuh mak banyak. Iya. Tembelan kapi benih apa? Karen besen biru kena gebek. Iya Pak. Ternyata ada pak 600 paling rijal kok. Alhamdulillah cukup. Nah, sedikit demi sedikit yang penting kita bisa menyukuri. Jalan ngarak ngicung. Ngicung. Datang ngarak ngicung. Ngicung. Tembelan pada dek reng ngicung. Ngicung. Yang punyan orang Masar. Tebang bi pancak di abin. Orang Masar mulai disebut punya setade lah. Mbak Sun. Heeh. Masih ngicung tak pati banyak online. Kan ini nyanyi Pak. Nyanyi apa? Ini nyanyi bernostalgia. Tahu bernostalgia? Ramong bireng tu bagena saboga intin na sabrirat melarat. Lekan iya Pak, kita nyanyi bernostalgia, mengenang masa lalu. Jadul. Lagun. Piano. Hah? Piano. Nyanyi na S Arifin. S Arifin. Tapi dia benih S Arifin. Benih. Lagun. Piano. Siap. Piano kan? Oke. Kan piano. Piano. Siap. Kan piano. 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 Pak, piano. Iya, teng boleh lah. Jambian, duh tak sampian. Kaki yan Lah ya. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Kaki yan, Bapak nyekel lah kaki. nyekel siapa? Gimi. Kakek dirisa, biko syaragin. Malay nyaman tekis nyanyi Pak. Saya syaragin. Kakek, engkau nyeragin. Nang di mo. Ndis Pak dua. Ndis Pak. Jauh John. Ndisa. Nyandar kau nak ya, kau apit syaraki. Dia orang punya mata pak kapang deh. Oke, hadirin yang berbahagia. Tapi nyanyinya kan piano. Piano Pak. Oke, kita akan Singa bunyi piano. Piano, nostalgia. Yakin Jadul. piano? Piano. Oh bunyi piano mas. Piano. Kok tak apa lu bunyi piano? Oh, Apa? mati, kita mati Pak, Amika. Amika Pak, Amika. Ya un kau mati kan kau dia bocong nyaman. Musuhan. Masih emang nabi teh maten. Oke hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah usai dari pandangan. Oh. Jangan di Odi deh ya, Odi. Acara demi acara telah usai dari pandangan Anda bersama. Mari kita sambut
acara yang selanjutnya acara nyanyi yang dibawakan oleh Imam Sian S. Arifin. Coba ada Pak Hakipta. Cocop. Hah? Sian cocop. Taring gerget 500-an. Yang- Jawat. Yang beralamat dari neraka Jahanam. Oh, bilang kok sama mati, John. Neraka Jahanam nih. Dari kota Probolinggo. Dung jreng. Dari kota Probolinggo. Mari kita sambut. Inilah dia. Ngimcing ada yang pengajian. Keluar, Pak. Baik, para bapak, para ibu sekalian. Malam hari ini saya akan membawakan tembang lagu yang populer di masa 96. Nyanyi ini dia namanya? Piano. Piano kan? Piano. Hah? Piano. Kaki tahun je, Pak. Piano. Nah, Piano. piano. Mari. Piano. Coba boleh, Pak. Piano. Mari. Piano. Piano. Mari. Kamu mari, kakak. Mari, meni Pak. Mari main piano. Kacau nari dengan tepat ya Pak. Diiringi. Hah? Diiringi piano. Musik di mana musik Roy? Piano. Kau coba nada tak tepat ya Pak. Do. Do. Kau teki. Do. Kau teki Pak. Do. Kau teki Pak. Do. Kau teki Pak. Do. Piano, mari main piano. Nah, iya Pak. Sung musik. Diiringi Nada piano. Kok tano Pak nada kurang. piano, mari main Ada suara Pak. piano.